نه سال خونا پارێزگا دهوکێ کو ببیتە پایتەختê گەشتیاریê Herêma Kurdistanê lê tanha nebûye rastî. Li sala 2013 rêveberiya geştûguzara dihûkê projek amade kir bû wê çendê ku dihûk bibîte paytextê geştiyarî. Serarê wê çendê jî ku dihûk ya dewlemend e pavîngeh û cihên geştiyarî lê pêngavên hikûmetê ji bo cêvecêkirina vê stratejiyetê tanha pisist û xavî pirêve diçin. سال 2013 دست پنگاوایی که آوی پروژه هات یک کرن و کجی بردام کارل سروی چنده تیتا کرن که هم گهینه و چنده دهوک ببیت پایتخت گشت و گذاره لهرما کردستانه. ات پلان باش جلای ریوبریا گشتیا گشت و گذاره پارزگاه ها دهوک و هاتی ندانم بوه مرمه اف پروژه گشتیاری ان کل پارزگاه ها دهوک تهنا چه کرن بوینه اگر کو هزاران دلیون کاری پارزگاه ها دهوک بهنه پیدا کرن کنو که نزدیک 12000 کارمندان بنگه گشتیاری پارزگاه ها دهوک کن کو نوکان نزدیکی 900 بنگه هنگشتیاری مولدای مل پارێزگەها دهو که هن از دباری و چند 250 هاوینگه آستانگین تریا پێشڤەچوونا kertê geştiyarî dal vê parêzgehê zor in. Her ji bê serûberiya rêw cadeyan tat gehîte nebûna xizmetguzariya. Endameka civata parêzgeha Duhokê jî dibêjit kompaniyên geştiyarî rêjeka zor ya xelkî dibene ji derve û rêjeka kêm ya geştiyara tînet nav parêzgehê de. اف پلانشک تێت پێک تێتش چار چاپتەرە یەک ژێمە بەحسە گشت و گۆزاری وا کردی پشتینگی چاپتەری دوێمە بەحسە قەزایەت پارێزگا دۆکی کردی پشتینگی مە چی تشتمە هەیە پارێزگا دۆکی کۆم گشتیارە خۆ بکێشین پشتینگی یا هەرە گرنگتر ئەوە کو استراتیجیاتت پێشەخستنە کەرتێ گشت و گۆزارێ نزیکی 40 استراتیجیاتە ام دبکاری نو به شخصنا کرده گشت و گذاره حقیقتا دو تشتت هر مازن ول پیشما او بترج دو تشتاک جه بنوروزه ما تشتكي هي یا دو به هیوا پنج ما تشتكي الامیدیه هي و في استوالا ما يعني في دولتي دي تكرن هيوا نهل بارزگاه دوکه که موسیت اوی کارتی داد زورن یا اینکه نگرینگی حکومت بوی کارتی دو نبونا خدمت گذاریا و جاب همی رنگاوه خدمت گذاری گلکت کمن نبونا آواهیت و حواندن بو گشتیارا نبونا کسانت بسپور بو پیشوازی کردن و خدمت کردن گشتیاری لوازیا کمپانیت گشتیاری کو حتی نو اف کمپانیا گلک گشتیارش پارێزگەها دهوکێت بن بو دولتا بس بوی ڕێژێ گشتیارانە اینن بو پارێزگەها دهوکێ Dihok xudana siruştekê ciwan û keşûhewayekê dilvekir e û hemû pêtevî û pêkhateyên geştiyarî hene. Lê giringî pênedana hikûmetê û nebûna xizmetguzariya rêgir e li hember paytextbûna wê ya geştiyarî. Amed Birîfkanî, Kanala Esmaniyê Peyam, Duhok.